Nyusan po ka rin kakasal. Ikrutar Saurin siya, 27 years old, taga Edmonton, Albert, Canada. Kakasal kang Casey Ann de la Resma, 29 years old, taga number 475 Paralaya Street, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, kay November 26, 2023. J. Vincent D. Gonzalez, 32 years old, taga 208 Balangkas, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Kakasal kang Kimberly N. de la Resma, 32 years old, taga 475 Paralaya Street, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king November 26, 2023. Herwin de Guzman Drig, 35 years old, taga 1118 11th Avenue, Unisite Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Mercy Joy de Garcia Morales, 30 years old, taga Carenville, Barangay Masangkay, Guagua, Pampanga. Kakasal na po king St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, King December 7, 2023. James Ferdinand I. Mercado, 32 years old, taga 307 3rd Avenue, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Debbie Gay C. Cabading, 40 years old, taga Labason, Zamboanga del Norte. Kakasal na po king Archdiocese of Cebu, Santo Niño de Cebu, Mactan, Lapu-Lapu City, King December 9, 2023. Brian Sangga Pamentuan, 29 years old, taga 1st Avenue, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Andy Lu Alcaide Ponce, 24 years old, taga Zone 8, San Basilio, Santa Rita, Pampanga. Kakasal na po king Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, king December 16, 2023. Justin Rizal C. Supan, 27 years old, taga 497 Paralaya Street, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Joan Joy V. Dizon, 27 years old, taga 446 Atis Street, Phase 3 St. Francis Village, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king November 12, 2023. Charles Darwin P. Gopez, 30 years old, taga 170 Libis Street, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Alexandra B. Cadiz, 30 years old, taga Fiesta Communities, sa Banilla, Mexico, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, king December 12, 2023. Jerome B. Lazatin, 29 years old, taga 2nd Street, Purok 7, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Mersey Beatriz D. Guevara, 28 years old, taga 320 Vanderbilt Street, Marisol Village, Angeles City, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king November 30, 2023. Nanuman pong sumbagal na abaluyo kareting kakasal, ipabaluyo namo po kang among Paul, o king opisina ng Kiakatang Parokyo. Dakal pong salamat.
Panalangin ka rin sa Blang Kaladwa, Buenaventura Bondok, Angela Agustin, Patricio Lacsina, Marivic Lacsina, Antonio Navarro, Erlinda Bondok, Jerry Diaz, Farolito Medina, Solomon Garcia, Conchita Garcia, Mariano Kong, Julita Kong, Rosalinda Manaloto, Eugenio Manaloto, Lolita Bungay, Francisco Bungay, Romeo Aquino, Barbara Lagabala, Angelo Enrique David, Julian Malimban, Roy Montevirgen, Merlita and Evangeline Cuiacos, Felix and Obedilo Palo, Mauricio Gonzalez, Nestor and Presina Bontigao, Trinidad and Maximino Hojano, Virginia and Deo Garcias Bansing, Nelia Galapon, Fonciano Pajundo, Jeffrey Gonida, Vicente Co, Conchita and Rosa Co, Antonio Coching, Virginia Co, Jesus Co, Esther Co, Gloria Ngo, Aurora Lim, Teresita Ong, Mamerta Mercado, Josefina Mercado,